mi moramo ići s ovim, ićemo s ovim neki do bolnicu, onda ćemo tamo prolaziti. Zašto nisi išao unutra pogledati? Imaš čak i WC. Sad smo na zraku. Ko je rekao da je zraku? Ajde, može biti. Ja se krenu da nije. Za vašu granicu i Duna dijeli. Čekaj, sad ti tamo proplivaš i šta? Ajde ti ga priplje od njih. To je bilo pitanje. Odakle tenkovi? A bili su ovdje. Nisu ovdje iz Srbije. Srbije zove samo ljudstvo. Tenkovi su već bilo ovdje raspoređeni. Koji je doveo? Kako je doveo? Nije. Ja bih sam vidio bilo ovdje.
Janić Bosa, Jilanić Goran, Hilanj Damir, Kologranić Duško, Kostejenac Bogdan, Kovač Mladen, Kovačić Damir, Još živeć, živi! Gdje? Evo ga vamo, bre. Evo. Snima. Ali gledamo vamo. Snima se radi. Koliko dostojanstva, odradi. Čili sad slučajno, ovdje. Slučajno, ovdje. No, niko nema, ne pritom. Eto, ovo je to. Pismom Tvati, ja bi pivao, ljevica ja, da se stavljaju. Ne mora. Evo ja sad sam na grobu, sad otvorimo red, šta je nareče? A?
Pa ošla želja mi bila još. Riješi ulaziti. Pa da, ja. Ne, pada. Cijela zastica sam stvarno. Bude lijepo ima za uspomenu, a to mi tako kad se spomenu jasno. Da, tražim, da. Idemo tamo na ulaz pa ćemo tamo na